Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports. And customer experience needs. We care. O te whiwhia lava e toi whaatalo whatu le nei whiawhi le mai mo mai le tunu i le manawa po le tau lunga whu whiau ngā luenga. O le nei a solua po le solua se fuma le tolu le masina le nei o te sema. To e tau nuu mai le whai ngā malanga ma le wholaunga Samoa. A o tātou whai tau aso ai i le whamana tuina o le KERISIMASI o le nei tau sanga. Ai maise o aso tutoi o le nei tau sanga i le tātou wholaunga. E tai o le whiawhi le nei, o le ua o tātou o mai ea i le whaawawina o le tātou Paul Kalame o PESEPESEGA o le KERISIMASI lua o lua lima. E leo te tele ni pōpe, leo toi mawhoi o na tau lunga leo le tātou Paul Kalame e lunga o le tautua o le nei alau NUS TV. Pe tai o le whiawhi le nei, o le a whaawhiwhia ai, ea le awhai pese a le pulenga o whailonga mo tu spasi tau o loa po le Samoa Qualification Atuthourity a Samoa. O le a maualo lātou awanoa e whai so lātou sao o tātou Paul Kalame. Ea, wā fo le nei tu sanga lua fe lua se funmare lima. Na mawala ewa noa le tātou Paul Kalame ma le tātou komiti a sia i fo i tāpenanga lau whai pese, ea, po le pulenga foi, a wāle nei wha moe moe tāua peo na ele nei tau sanga o simahela mai moa. Ea o le tūlanga fo i le mātou tā penanga. Ia sa le whai ngofi e te le lava ona o le pisi o tūlanga tau ngaluenga. Ia e sam whai lava ona whaatino tūlanga lea o le o ngā mātou tā penanga. Ia ona o le whaatas mai fo i le nganga le tua le pūlenga. Matua i langon, nā whia te mine ina o wala au bia mai ia SQA o koe pese mo le NUS TV. Wa shua e le o loa ke le fo e iska kan mako ofisa e ngā fo i le fa i loa koe i a Samoa atoa ma lalangi atoa. Besta ka kai e whenga luenga le SQA. Tawa se awano le lei tere lea mo le pulenga le SQA, mo mwhai e ona wha mau popo mai e leo whainga luenga. Ia o tau whapewhe ona ve ese mai e tiu te māsani. Ia whai singa break, ai le ngata fo i lea. Ia ua mau fo i lea wanoa e whai loa toi le tā leni o loo whapeo na nātia i le SQA. Ia o loo whai loa toi fo i e o loo le lei leo. Ia whapea fo i mai e o loo whai le lei leo. Tāpenangana le sa iai a le pulenga e ui na tele o lo lātou pisi ma le tuatuangia le tele o ngā luenga a le pulenga le wha ngā soloina o tau wha uina o ngā luenga o le neitu sanga. Pitai sa a whaavanga lava le teimi e tāpenai ea ma whai e ia lātou ngā yoinga mō le nei wha moe moe tāu o le neitu sanga. Ea, o leo tātou o mai loa le amatalia o le Paul Kalame i le whiawhile nei vi inga ea ma PESEPESEGA e langi ai vi inga o le tua o leo tāpena mai le SQA i le whiawhile nei le pese to moale lātou Paul Kalame o le pese o whaingoina Jesus Christmas is born today. Si mai alau mai moa. Jesus Christ is
Tāru te whasili umai le te le whasili e mese fōi o le vai taule nei e mawhau aile au kerisiano ia ma le mawhauwhaunga wha le nganga. Ma tūlai mei se whasili e whapea. Ai sea na whanau ai e su i le whale mātanga. O lau tū fōi nao le pese o leo tā pena mai lau whi pese le whiawhine. Nā tau te langina. Ma se tali po le ale tali le SQA i le nā whasili. Si mai le mai moa. O a mea tātou te maua e whamanatu ai le KERISIMASI o le nei tau sanga tātou awele i uta mo tātou whailea mo vi ingo le tua. O le pese lau tā pena mai le whiawhile nei lau whai pese Merry Little Christmas. Manuia lau tā po inga, manuia lau mai moana.
Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. Hang a shining star above the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. O siu fonga matango fia nao la ufe pese le pulenga o whailonga mtu spasi tau aloa Samoa le ua maua le vanoe whawifia i tāru kalami. Pe ona mai atu aile vaenga mua mua o le lātou sao i le nei fo i tau sanga
tātou anga i mo sina mālolonga toi tali mai ai i le vaenga lona lua. Welcome to Powelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports, and custom experience needs. We care. Design graphic design. True. O Samoa e whaavai le tua ma o Samoa foi o le tunu kerisiano. E tātou te ifo i le tua na fōfōa mai a whaia le langi ma le lalolangi e o le tangata soifua e tātou te ifo iai. Awa o le tua o le tupu o tupu. O le pese lau ta whasauni mai le voi pese le viafine. Tātou ifo whatasi le pepe o le saolotonga. Si mai le mai moa. For
Mai le tele o tausanga me se foi o whalapuputonga e ka le sio a inga foi. Le ise tangata le ise a inga le foi se vai pano Samoa. E le o whaia ni sauni ngā loto e whamana tuai le KERISIMASI o le ni tausanga. E whapena fo le pese leo tā pena mai le skiwei o mai tātou lotu. E pe opu masani ale tus paia na fo ina mai ele tualo na lo pele to tasi na ele fano se tasi fatu tua ya teia ai e maua ia le ola e whavavau. Keriso ua awina mai ele tua, o le pese na le uta pena mai ele eskiwe. Tina sawia e aleluia.
la fai sina malolonga lau fepese, ia, ma tātou a ngai sina malolonga pupu, tā pena mai le tātou fepese mo le vaenga whai o lo lantou po. Welcome to Pelton Custom Agency and Freight Forwarding. We treat your imports and exports, and custom experience needs. We care. Design graphic design. Too easy. Toi tali mai o tāru por kalame i le fiafi nei. E le ngata i le whaatinongo ngā nuenga ale SQA le ni tausanga atoa. Ai le lei foi o lātou si ufafonga pe ao ina pese ta ito tasi. O le kapela po le pese to tolu le nei. A le pese ale SQA leo le a whaafifiatu ma outou. Tangata o Yesu I
sia te manua nuia. O le atau walunga whaafifianga le pulenga o whaelonga mitu spasi tau aloa i le fiafinei le latou pese o whaingoina o le longo tangi ma pese sui whewhiloi. E le ngate ina pe pese ai o le whaatino fo i a latou siva whaitanga. E le fiafinei tau walunga ilo latou po sima ilang mai moa. Long time,
le nā Samoa wa mai mo mai le nei fiafi i le sao le pulenga o whaelonga mutuspasi tau o loa. Ia wa fo le nei pol kalame tāua. Ia a whai o le te mai mo mai ia e le ngata i so se tafo Samo nei. A o i tu e fio le lololangi o loo maua mai le tautua ma le unanga le nei le NUS TV. O vi inga nā ia o le tua e peo na langi ina mausuina i le au whaipese le a fiafil nei. Tātou te si i whaatasi ai le whaaftai i le tua. A misolo tātou langona whaatasi ai o le langona ma le winga moni o le nei vai tau o tātou au lia o le vai tau o aso fia. O le tau alunga nao le tau mawhainga ai maise foi o PESEPESEGA ma whaawifianga a le pulenga po le SQA le fiafile nei. A wal tātou Paul Kalame. Tuli tau mai le po atai au o le po whai u lea o le tāpunia loa ia e le au whaipese al mtanga nuenga o leo leo whalpuipui ma leo la toi fua ta ina le tātou Paul Kalame le nei tusanga noa whelus fumalima. Mo le atu le nganga o le whaaftai tele e le company le Pelton ai maise foi o le TZN Graphic Design o mawhai na whaasalawina i le tātou Paul Kalame o le nei tusanga. Manuia te leo whaasau saunga le nei fiafi whaasai foi ia. TZN Graphic Design, 2 years. Welcome to Pelton Custom